Kalau saya kurang sedikit dari almarhumah. Beda setahun ya. Pernah kupikiri karena beda setahun ya, nakani lagi naku angkat kalengku kabajik-bajikanku. Maka saya yakin Anda juga almarhumah kabajik-bajikan natungan. Nikah karena kita berbicara takdir kematian. Tidak nukulen ikana ngapa pain namutirang sesuna kabajik-bajikan. Ya kalau berbicara ajal orang, dan mantunya namile umur. Bagi ia paling tua iya, bagi ia tangaya, bagi ia paling loloa, paling rungkaya, puna ajalah nasari, tagkulay, nitolak. Pero namin nila ta'ala, rin nurong, di narupataw kulit tahangi, si hiba-hiba na bigyan na rin nurong, hanya mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takulya ki ajallo, takulya ki angiwa. Ikat lagi, analagi malaika ka, punanarapi mo, watun na. Semaya insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kamana minjo, pembelajaran minna, prikajarian. Kapten tumay tua-tua iya, pikir mati. Anjo lagi den nurung, rungka-rungka iji umuruk na. Namutira. Apalagi tumay tua iya mo. Tamami kanya totoya kasi takalatina mo kaya gilang ngirit karamaku. Kadang-kadang na staff ka kampun na nagarat-garat totoya. Dia aku garatak ki. Kan dipikir loloa lagi namutira, apalagi tuaya. Anjo loloa niya parikan nama tuaya. Nika ko na totoa, naman kuliah na lang tama po loloa. Makanya jamaah sekalian, kung niat di kuliah na, loloa lagi na ni kulay toba. Apalagi tuaya mo. Insya Allah. Makanya jamaah sekalian, si pakaingat jagiin na dunia ini hanya sementara akhirat selamanya. Pilih mana, yang sementara atau selamanya? Pilih mana? Yang sementara atau selamanya? Dua-duanya. Jawaban yang pintar. Kamu nak ingin ubah citik yang nilai salah setren, nak pilih ngasih ruah. Kamu mentong pinjam. Dunia ini bukan berarti kita tidak suka, tapi jangan sampai karena terlalu cinta dunia sampai kita lupa dengan akhirat. Dia dikasih gara-gara lino jinne lagi kalupa ya akhirat. Dipikir inawan-awan, anda lagi lino tina jana satu tuli, anda lagi lino sinam peregi nani sana ningaina. Anda lagi lino tena jana sallo tawarilino, nasana tojen-tojenta amboye kabajikan. Apatah lagi jadi kananya akhirat tenaya kalapusan. Yang jadi pertanyaan di kamar-kamarnya dari tangan ummaka. Cara masih ngalle tawagiyo. Cara masih nggak usaha. Bener jujur ini di keadaan. Jadi tahu lebih na perjalanan gini lino sampai dua dibanding akhirat aja satu tulia. Coba kita lihat. Jadi nanti tahu rugi mati pun napak kali waktu. Jika pun na persoalan akhirat biasa. Betul? Coba pun nakukutan nanti. Puna niya angal lemon turut kada legan na matahan tama rugi mati. Rugi. Pasti si baji ito. Nakalapon pasti langkahi dulu mayakku. Munturok na jenirong nyalle. Malak na po na munturok kalanya. Tapi nalay bandel ni larray mo si jallo ki gara-gara lain niya ki Juma. Lebih lang riburan enta jallo kasi nang pa Juma. Lagi. Apa ni Juma ka? Kagkuliah kinapalin mga andra di limbo. Ika pa naman toro ang gina sunminasa na lolong ki. Betul? Inilah manusia Pak. Tiada nak bukan apa keren ini menturut tak itu bukti. Aja lagi menturut lagi
Bokoy, nahirok yung kamatian. Apatah lagi niya nalera mate. Ano tanto mo piniram na mate nga, puno tiyang kamatian hindi ya. Yay ko alasan na ito po ng laniboko niya mate. Nga, chinik-chinik niya. Ako na chinik-chinik mate ako. Alasan nga po. Chinik-chinik niya, mister. Sige ya. Kung pa chinikam ako, mari mo ko talas. Napasal na iya, ako talas. Betul tidak? Tapi yakin-yakinnya. Pasti si buntulok ipangokang bagita. Jangan kan pangokang bagita, Pak Bu. Pangokang salata lagi na pasti si buntulok. Yakinlah. Innaha intakun isqala habbatin min khaldalin. Fatakun fi sakhratin. Au fis samawati au fil ard. Ya'ti biha Allah. Sudah ngerining enggak? Kabusuk na. Panggaw kanta dilino. Bajit lompoa. Mau puncak di catia. Acak kogi dilami ka. Antamat ki ritanga na butaya. Ilalang ki ritanga na batu lompoa. Ampang gau kang ngangi. Ya biha Allah. Maknas sana pabatin tullah ta'ala kabusuk na salang ridalle kantar ya Allah akhirat. Ini hati-hati. Makanya jamaah sekalian, tegi para nikah talata. Kajian tu tahu kena cina jangan cini ki. Karena ada cini lah. Ini kayak kau buta ya. Paling saya tahu marahin cini, kalau kau cini kalian, kecuali kadang. Itu tidak yo, Pak. Yang tu tahu, ada yang tahu. Jangan tahu. Kalau dikata aja kau tahu. Nah kau pun tu tahu. Parani. Negara cina tahu cini. Paling heran kita punya ruang jaga ada. Kalau aku tanam pengagan, jadi cina yang tahu cini kan. Negara tu pengagan, tidak aja. Berarti kau itu juga tahu kalau. Kira-kira aku nih katimba cina jaring-jaring. Itu cina memang tuh kan nih. Akme mau cari tahu. Ini jamaah yang sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kan rupa-rupa majinja, Pak. Karena panggokan salah dan nagawakan pasti tahu gila boyan tu. Karena anak-anak itu, nah sini kan dekarai, nah catat ini malaikat kan, saling tahu gila boyan. Dia tu dah niat panggokan salah dan nagawakan, nah tidak tahu, tidak yang sini dah. Jom bayangkan itu. Dia tidak pernah tahu bahwa ada Allah yang melihat dia. Karena lepas sadar karena malaikat tinawa di luar. Bukan catat, bagi kolino mesti na catat. Karena tahu nak sadar temannya jamaah sekalian. Makanya si maka ingat kena niya. Supaya insya Allah nanti kamu makingain na linota hati-hati kita persoalan akhirat tak. Dipikir linon niya apa kadinja. Lata di kira kalau timur wala panas apa nih bawa nyulik banget di panas. Pak Bu, coba bagi pikir rumahnya Mentong ini di Nurung. Kalau dilihat rumahnya di Nurung ini, Pak Bu, mana takro pembalak kumundang di tanah rapi. Ini gak gana ni bala kan tenten na balak. Unagaga, napagkasya ilala niya alhamdulillah. Kalau tuh na kumangako ni Bita kamana, kung teka mabalak ko to, pasti bajit tayo lalang pagkasya ko. Nama na to, balak ko rin wala na tawa, takot katutong ilala. Namanya juga ngindrang-ngindrang. Toh, ingka punataan ya. Nalikinya nandini bahala ka masa Allah. Luar biasa. Katuka na lagi na yan din natay patok. Iya, mas mukha ninyo ungkusok na. Muka bawal na siya ungkusok na. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Nabokoy minna edin nur. Balat na. Di? Nabokoy ni. Kamu maging natala sa gapa. Naimon na kasi si kamangan remog eh. Ang labo si Iwan Punta. Ang kapay may gitindro. Ang nawa ni. Di kami nakuli balak ko pore. Di kami nakuli balak ko patas na. Pada akhirnya patas i, pore i, mati, tak nabawat. Betul? Kami ini keadaan na umma karika pengampainya. Sibuk na tawag pun na nula ni Bokoy. Tapi lupa persiapkan apa lanabukong na. Ini jamaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu penyakit yang yang Nabi sebut bahwa ini akan mengena nanti umatku.
Zaman tong garing liban na sabot na pita nagarasalang sa rewat tumak ko na tabi garing. Garing apa inyo ya Rasul nakana nabiya al-waham. Apa itu al-waham ya Rasul? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sa rewat tu sallam umak ko nakana nabiya na tabi garing. Nanyo garing na nakana nabiya garing lantang pangin narilino nang pamalla kita kalupay rimatiya. Kama mini keadaan na umma ka kaya pagapayan. Seandainya nanyo rupa tau apa bu no rangi di kanalamati. Kaya nung nasambaran parang nagawukak ka na kanalamati ya. Mingka pun nakakalupa tawa kanalamati. Bago iro dito panggawgang kan halulum haram na din kangasing katira niya na utrangin kanalamati tawa. Mingka pun tau sadar ang kanalamati tawa. Pasti cari pampakain ng dinimati ya hiya. Di kapabil mauti nadira cukuplah mati dari papagainya rekongasen na kananabiya ante kamala dari papagainya puna tena mantonya na naangkaging kalin na ngalamatay ato niyatong itaw nasan yung ngalamatay yung kanaangkag ibela di mate matehan na susah tontoba kanakala belain di matehan naturo pa tawakat kanaangkag yung kasi mate punagarin mo hindi puna sehain ya pa Kapuak-puakan itu pun di bawah mati ya. Siapa tahu saya nampak ikan ini palang-palangko kasih ke mati kok. Pas kan buah ke bawah pucat-pucat itu. Saya bayangkan Pak Bu. Si Saleh pernah tahu garing sana memang tahu mana nampak ikan ang orang-orang itu tahuan. Itu mati tadi sehingga na pasnya nak iyo kuno papalat doang nang yo. Kenapa tuh nangewa pun na bicara mati kita garing mo. Kapun nakabagi-bagi kanan turo pa to akat kaya nasigali to nero langirik ka na namatin tayo kolin na. Kaya ka nang nagikalin na masalamatyan na tao sehat ya. Masalamatyan na tao gasin ya. Ako kayo sambun na lalo po to ah. Puro to na. Harus gini pati terparkir di patabang itu maluang kailangan ginagan kuki anda sabi pangmupuran na dia kaya niligan ko bangir ito malang kaya katawan si surugang di kalita payan ng pati terparkir kaman asa di pagpumbaliyay na matunda ni kasi pada kikis sabi teno kuting kong kini ko bagaingat iyo mana nih kamu acara yang atur kita gabagi so Kapaya ini pun natawa lah dulu kan kunra, kalau mantap. Itu kan lihat kafe-kafe yang mau turun ada bali kami. Inilah kamu belum kamu waman deh. Iya deh, anunya sampai dulu di pulau lupa apa kan kemarin mau kafe-kafe pun hanya otomatis. Nanti dia lompuang nganganu. Lanjut. Banyak urus di bandara ini. Jamaah yang salah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Una naangga girupoto kalian nakalolo inji gasing inji kasta inji. Tidak mungkin itu nih pikiran ng kana lamate Pak Bu. Padahal ingat jai na mo kajariya gasing sila lona japay na takabar ang kana mate. Di na mo kamakaman ni matiyan na nataya kirom pagarinta. Ngeriolo-rioloan nyo mga gasti nilang ngiri di meta pagi-pagi ruang ngalo si minggu si bulan ng panikana katoy pakmay na ane gasti takabar ni kana pare kamu jadi kita panray iyo ringan ninyo na rabya jalan nga mana kulle jalan coba bayangkan Pak mati sekarang bisa datang tiba-tiba gasti pinatungi mana ni sari pamatay langsung kibat punalle nakalapacapak kianya. Ini jamaah yang insya dirahmati dan dimuliakan Allah. Ngapa magi? Puna sementara tena panani parutu sugi akhirat ta. Tena panabagi pokon lamatin ta. Nang pabat tumi ajalak kamate. Nauzubillahi min zalik tena lalo jalaso. Kapunya ngasih ni hadir ikan ni sa itu sallo mo sa diyan ni. Kaya sa diya magi. Sa diya jagi ibu. Ngapa nagitiaga mami malaki.
Jangan ni tadi yang milihnya tadi yang lagi tahu tadi yang bata-bata tahun jibun. Ane mate kenapa bagi lasu lagi harus tadi mate kok. Darah yang tu kalau ke punate lagi tadi mate. Darah lagi. Apa lagi darah? Karena tu tahu kalau kerap tanti matina. Ya kan? Jadi apa bagi lasu lagi tadi warna enggak dalam mate tahu. Karena tu tahu lah mate ya tahu telas. Mengkana Ustaz Allah Ta'ala kana kemai Ustaz angkane lalagi Al-Qur'an. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabus matallas kala matanya senji. Semua yang hidup pasti akan mati. Apa kok? Kabus tutalas ka. Anak-anak kabus kau garing alamate kabus kau dodong alamate tapi anak-anak karanya kabus kau talas ka. Bagi garing kasa dodong tagalumpur tagloko semua pasti akan mati. Makanya kau kasat kau dodong kau tagloko mo sa dia masih. Pinalan di Qur'an sarana kana garing koron ng pamati ko. Tinalan di Qur'an sarana kana tawdudo nga gilamate. Tinalan di Qur'an sara kana totoy gilamate. Iya di sarana katalla sa kopas gilamate ko. Kasi kang biasa tapang kaginto punna menurut ka tina panasiratan na mate mo. Menurut ka. Kasi kitapang ka. Nilan nasat ko karinyan. Nga panulan nasat ka mo. Nakanagagasin na yun nasa. Muri na di pa yung kalin na. Dumo na. Ngapa na yung romate? Yari roko kau. Kiri yang rompanya. Anjir ro regi-regi may dodong. Bawaan. Kaya na ito regi-regi mana? Regi-regi katay na kay pata. Buwagan kau. Lalu sige, dianggap ka ba? Para na ito regi-regi na masa ko. Iya pa Pati kita wabatin. Ano kau batin bahasa sa kang-akang iya pa na-jojo di pikiran ko na ito regi-regi na mate. Pokoknya dari Al-Quran natin anak-anak joko rosok rege-rege joko mate ton rosok mate ton apalagi rege-rege mangkay di mate ya tidak ada syarat khusus. Makanya dekat tengah-tengah hadir kanya bangian teka mo pumbodita mana teka mo pagkasyata tadi aki jamaah sekalian kira na pagtolotolon nili lino ni kodaan na lino ni maghibag. Bismillah ta'ala na nakada di Qur'an wa mal hayatud dunya illa mataul gurur annelino te mapas salasa. Godaan dunia luar biasa. Dunia ini menjanjikan kenikmatan tapi lupa tolo-tolo aja. Annelino na janji anu nyaman tapi nyaman apa tolo-tolo sih Pak. Dipikir sih kira-kira punna 5 rupa kan rekan-rekan kaya anu nyaman. Kira man naskikana nyaman ipon kikandres. Tira pun nasa kandres si Ria. Nyawon lo. Sigalin na cuma si Rami. Kan nyaman itu. Dari ngapa sukainya? Tira mo na nyaman dia. Akhirnya mana siapa nu cama kali makan dari bawah dua itu nyaman. Betul? Kamalin niya punalino, niya mga patolo-tolo. Yan ito na niya tawagas sinti na ganana. Punanggap ka man ni Montor, kaman ni Sandam ma. Sigalin na nabali niya mo nilipero, pungor gising. Kamalin nilino pa. Galit pa niya nanganap na hugapan ni niya ma. Nilino, napahatin niya turus China. Kalipagkaan na matitoon niya gini, ibaw ko ni Sinaka. Kaya mo niya rangya hirap, kasanin China niya pa sinulungan. Betul tidak? Iya. Anto balat balay makikana kakana po na puti eja. Le po puti eja, me para hero ko sa na bani ni kapag mo na siya menjombulos ni. Iya po numariche mate pa ko. Kama mindali no. Jadi po nagkitilawan turusan ni sinata ni na patolo-tolo ki. Dapat tolo-tolo ki. Akhirnya ni kalupan niya hira gara-gara parutus Cina. Betul. Karena memang leno na napansin, kita banyak
juga sesuatu yang menipu. Diibaratkan para ulama, para orang pintar dalam agama dunia ini kalimatannya bagaikan kalian memandang aspal di waktu terik matahari. Kurang janji ini di aspalka dari jauh kelihatan kayak ada air.